awa o lo ngā lulue so tau au ia le tu AP si ufonga o Samoa ma le TV iwa pa tasi ma le matanga luenga wa o ngā Aganuu ma le komisi o ngangana ele au ina atu o tātou whaasalaunga tu sao. Talo whamiltiana ma lo soifua nei tai au. Langia maui lo la vale soifua ile tātou au mai mua foi ia me so la tau lo maua mai le nei whaasalaunga tu sao. Ele ngata i Samoa nei ia whapea foi ia tunu mau a maui. Ia tātou por kalame o nei le whamai ai le Vaiaso ngana. Ia o le Vaiaso nei whamai ai pe o na mai mua whaafonga mai fo tātou watunu. E wia le na pe tātou ele tise le aso na nafi. Le whamai ai na inisi o tātou whaafia fianga. Ai whaafonga mai a Ameritiana le la a whapea na whaailoa atu le whaasolonga o tātou por kalame le tai au nei. Wautou sila mai ua wha atu mulia le malai o Aganuu i le mamalu o le atunuu o kolisi to tonu o tātou atunuu lea ua awai mai e whaafia fia i lea so ma whaiso lātou sao. Ia ele ngata i kolisi ia whapea fo le tau pati mai o mātua o wou a wala man moli mawino le nei aso. O tātou por kalame la o le fonga le aso ia o le fionga moe no sa uwila forest o ia le o le sui ofisili o le vaenga o Aganuu tātou mtanga luenga. O le tātou sa uninga tai au nei o le atala ia ma taita ia e le sunga vaiao ala ilima e te wati o ia foi o le komisina o le komisi o ngangana. Mo le sila fia e pe ona ia tātou por kalame le aso na nafi na motu siele le tise ma le whatau nuuina e whafifianga Amerika Samoa tātou por kalame na nei aso le atatala e Amerika Samoa o le lato whafifianga ona tu watu lola ila tātou por kalame ia o ngai walautongia ia mo le tau vanga simea tāua le wha mole maui ele iai se whaalauloa ina o sivaenga le whaia le ngangana whaatanga po o lātou ia mai le asosio o i lātou o e longo noa ia pe ona silafia ia e whaataua tangata malawa nei por kalame ia ma o le tūlanga na tātou por kalame nei aso. Ma lo whaftai i o le nā ua mai mua whaafonga mai tātou atunu o le afoi e mātou te whaatasi atu ma le sui ia o le whalaputonga fo i lea e iai ia mana onga tū mau o le soifua mo le whaatino ina o le ngangana fo i lea whaatino whaitanga ia po le sign language tiana ia o le lātou fo i sao lea i le Vaiaso ngangana ma Aganuu a o le nā ua whaafonga mai tātou por kalame o le tai au nei pei lava o na whaailo atu o matua atu mua le tātou whale nei ia po le mota nei malifa ia i kolisi ese o le atunuu wa lautongia mo lato whaafia fianga i le so ia whaapia fo i le mamalu o mātua le mamalu o tātou atunuu e moli mauina le toe e aso le nei o le Vaiaso le ngangana ma Aganuu whaatalo whaatu fo i le mai mua whaafonga mai a tutuila ma manua i lautou tāpua inga o lea o le atatala i le au whaafia fia tu whaatasi mai a Amerika Samoa le tai au le nei ia o le pa ia lava lea ua sua ma le vai whanua po mai tūlangi sa ole masale au mua to'o whaatui ma to'o ia ma le mamalu ia te oel manua tele ia usi mai lau whaafonga malau mai moa malau tāpua inga o le a whaapea o na tala malai ia le au whaafia mai le motu i sae au wale whaamoe o le aso ai o le nā ua fola sia le por kalame meritiana tātou toi whailoa i staimi o iluma atiana au teimi nei ia o le atali watu i lunga o le fola ia mo le amatalia o le tātou por kalame le nei tai au manuia lau tāpua inga Samoa. Aole au seu le matalili e o le tala i le whaiwo usoli. O taoto i ulufala o le falalafo le tongi mua o le tai au. Awa o tala e whaili li atu sai. A whana e la o le tai au. Ona langunu leo whingota o le tai sama o le tui manua.
O lea wa atoa, punga i le whatuati pā li silinga wā le tai au ma le aso. O le toi aso nai mua moa. O le tāua lunga o le vaiaso whamanatu o le ngangana ma le Aganuu. O lo tātofi mai le atua. O a tā mea sina. A o lo tā whaasino mangfo. O a whaatau lolongo le ano asua ma le siwa au fotu le tai au. O a tangata ai malifa nei. O le malai o le tā ngā mamanu. O le malai o le sui ngā ula. A o le malai o lo oli o ai a tā mea sina o tū mā Aganuu. E whai ai le leo whātau wā. Mā fionga whātalofa le nā fionga le Liminin Star. Le fionga le ofisili ma le pulenga e meisa le neim tanga luenga a onga mā Aganuu. Mā tō whātalofa atu le paia mā walunga. Wā o fia e le malai o Aganuu mea sina e malifa nei. O tau paia mo tau sā ma whainga. O le ata oto e le ufi se leo o le mtanga luenga. Ai tau no mātou whawhelo i atu, whātalo whātu mā lole soifua maua ma le langi e mā. O le so, o le whāringa o tū mā Aganuu o polisi, e tau o lunga ai le whāmoe moe o le nei Vaiaso. Ai tātou te le ialo a wale aso ma le polokalame, e au lava na mua mei mta utu sā. O mori sa tātou whasao ia manu vau, whawhataia le anga le leo le tua, tātou wheiloa i le nei tai au. O na tātou whasolo i lea wale polokalame, wa tofa mo le nei aso ma le whaamoe moe. O le au te wālau atu ai ma le whaaloalo, i le sunga le taitai o le sāungia, lau a whionga le komisina, o le tamasea malolo manu malo, Reverend Elder Vaiaso e te wati, mo le taitai no le tātou sāungia, ma le whaaloalo. O moia, tu patese o tau whinangalo, sa mantu loto, ta tau te sia e aere vi inga, le whamanu, ma le whanetanga i le tua, wa ia mori mailo tau tuai fua, sa mantu wola, leo pa tātou taunu wai le nei tai au mantango fie, la tātou tāpua i le tua. O te whawhitai i la li i asa umalava, e leo nona mi inga i lo ngutu, e mita lo nganga i la lii, e whalonglongo i ai e upo ponga ina, o lātou fia i lea. I au tau whanene atu le lii whatasi mau, ma ia tātou vivi whatasi i lona swafa. Tātou pepese le bi inga i sa lau whasuma wha, pepese le kalisiva po tonke siano Samoa, o sa ona ore ni. Usu mai whai upu, tātou me pese fia wā ria manuia nei tāo. Waso ono ori nei. Te tō mai seis?